Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Watukufu Maislamu ikao ngamdungao emapicha ya epa jahanyu ubonde lagri ngasi mjini Ntsora le ambude usiku leo unu usiku ikao kari parsa taarifa uka ngabo mwana nyasi mkazi wa mji wa Ntsora le ikao hendo parihani hamaiti harumaze honze za Ntsora le ambude emakatiano emaiti ibali wangesi hao mjini shanga mjua ukana karjajo subuti ritengelewa hano emaiti ya kaya ili rifanye mafoto maana mjo kazo karaha shama hundo tumjulizani eza shelewa haruma ensi ambude aswatan domji wansorale msiba mziro ikao ureme umji wansorale nane mbude kamil shababi mzima mengoni mwema zababi wahu mji wansorale ikao hende nubadingo ya dunia usiku wa leo inu ikao ngambishao ka shababi woi ranzindo siku wa jana umji wa Ntsora le wani haze ponje ili humzungushia usiku wa leo Mwenyezi Mungu hatamani ka yarone sepinda yabo hizo rujohamba narsodo hidi mya Mwenyezi Mungu ukazinu de uzifanyo shama hu karno johamba ojumao maana karno johamba haulwa ukajaulwa ngarjohamba wo Mwenyezi Mungu de afanyezi ya hata heni saya Mwenyezi Mungu ajobaniwa edhahir shezor johamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun rimambia nindoka ngasi haruma ze honze za Ntsora le haruma imbude Ntsora le haruma imbude mjikao usiku leo washele wanatanga kautanga la shababi mzima mengoni mwema zababi wa mji wa Ntsora le hende no parisi wa maiti haruma ze honze za Ntsora le ani do juma etere ya Ntsora le emaiti hiyo emakatianu iparisiwa hadhir mwa procureur ne gendarmerie nationale na prefet wa Helebavu na mera wa Helebavu na chefu Ntsora le nge hadhir vanu watoe ordre uka emaiti nune rengwa isiswa homjini yende adzihwa emana kwa no jodo dunga tabuhisi haku emunyi tabuhisi Mwenyezi Mungu kwa tsudwa ni ya mndu wala kwa jamba haulwawa shaindezi ya Mwenyezi Mungu de ya mtamani ebwenge yabo wastahamilifu ikao nganyi haruma ye directe inu ngamjua uka imakati irala nayo huja hata imakati yanu ndongo hamanda zinunga zijirio harume miji ya hatu maiti zinjizi parisi hanao zijifia vahanu ikao sindo vahanu walalao ebwenge yabo embabiru josheleziza ngarto joshelezizo kana Allah yekamrungu roho na lahe yekamrungu roho na tonongonea emwananya haumanzani wahe ya mwambio kanga mwendo vahanu fulani emana maiti karno jwa huizia sha dotsodola ha nari sekurize haku owadzaza hatu nano wana ikao ngwatsingo jitoa mbahe kwenda msabala ili jazinu zendo jiri wanadamu watitabe haku maana timwambianukana ranzindo usiku wa jana umji wa Ntsora le hadhir na chef du village mumji wao wakaha mwazunguho juma uzungulia emwana nyasi hoi ama huo usiku leo do amparisa shakwa jamparisa na roho wamparisa maiti ewenge abo watukufu rimwambia ni ndoka ngasi haruma ze honze za Ntsora le ambude nyimwa konji aba Ntsora le ambude mujua oka waparihani hamaiti haruma ze honze za Ntsora le ikao maiti ya mwana nyasi shababi Ntsora le ikao
karno joto wa swifa zindoaji ratsuzamba shanga mjori sami mananga mjoka karjajo tsengelea maiti obahaniliyo ili rifilme maiti obahaniliyo sha procureur nana mera wa hele bavu préfet nana gendarmerie nationale nana chef du village wa he omji wa Nsorale hawaswili obahanu maiti akaya hajato wa amdu kana naribale maiti rise humjini rendera dzihe maiti kwa jadhwani ya mndu kwa jafikiri ndongozi ndwa jina shezo wafikiri oi Mwenyezi Mungu de afanya zinu ebo ngiabo ngamjua ukana ze maiti zipari hani hao zinji haruma ze honze za hatu nana malaho ikao katsula alwa naritundiane rudo julana obahanuriliyo mndu yatsiono kange shababi ngena damu biti ngamroho nende bahanu fulani mtsulaha mndu nalahe ili wandwa juwe bakar no shindarizie maiti sha utabifu udoka mshashi ebunge abo rimwambia nindo ukema iti baliwa ni gendarmerie nationale nano shababi wa Nsorale hadri ma procureur de la république nana préfet wa hele bavu mera wa hele bavu ngo hadri wan wajawa toaze amdi ukana emaiti ne baliwa iwaswili homjini ili ende adziwa ite hanti wedore mwani jua na upepo ili rjo zingamanyi hana zindwa jina ebunge abo mamdanuka arjua swilo pare naba ili kartujo emaiti sa swilo pare kartujo angio dingoni matu sha izorjo hamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ngamona wete rajo mala nirala ukahoti karibu Allah nardo fikiri ebo ngiabo ngamonao mera wahele bavu ngehadhir ngamonao hama deheli monao le gendarmerie nationale nana mera wahele bavu nana procureur chef du village ngo van havir ili ulindai maiti njoo ukana rimwambia nindoka ndo mjini Nsorale haruma imbude haruma ye nzia ikao ihea nzie kao iha hotere yampira ya homjini wa Nsorale nala nikao riparsa maiti ikao ya Nsorale shababi ikao alhamdulillah rabbil alamin endongori shukri ya Mwenyezi Mungu wananyasi wa Nsorale kwa tsoansu manangwa jua uka inumba hindu ikao ya wandu ani kwa rishishie mndu yemunyika haitamani sifasiri kao ngari jo udo shirikimu na makani ebo nge abo rimwambia ni ukana inna lillahi wa inna ilaihi rajiun nje shokai waju tawaju dawu ukaiwa josho noni kana mahadis tunashinda paske de mana maraka sala tunadur swabiza general mona muna mrehemu ya mlaze wena henza Allah ewe nge abo rimwambia ni ndoka emaiti waswili hogarini kao akatuja ewe nge abo rimwambia ni ukana emaiti se waswili hogarini
ngamjua ka karno jwari filme ye maiti karno jwari filme maiti shaizor jomambiani izor jomambiani ngamona omera wa hele bafu shamjo samahani mana hajwanzaro ngo changa mona weli hajifiri amono heli hajifiri mera wa hele bafu tijazini na mumbe washefahani abaka tumjomba wangu watukufu mwambianukana emaitisa irengwa emaitisa irengwa wasili natura negar salam natura sali nam natura ewenge abo rimwambiani ndo abo watukufu ngamjori samini imana procureur ngwanzo ya weze aho jumani ewenge abo namsamahani bangar kupewe direct melezo zaidi ngarjua persana procureuri emakati ya jao yanu wonde jornika melezo zaidi heze habari zikao zijiri oskwale onsorale